Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Paray, adaman damagag king ka. Anya day ta, paray? Puno ay amanayunan ti honorarium yu a kapitan. Un. Pati kagawad. Un. Isu mayat ti agbalin nga opisyal, paray. Bumaknang ka. Mayat saa. Mayat sa te. Ti agbalin na kapitan. Ay, narigat ti agkapitan, paray. Sana basta-basta. No siyak ti agbalin na kapitan. Na, Ken nituyang kumit ti agbalin na kagawad. Kaya't nasaway. Bumaknang ka ba? Umisim ka man, tuya. Ay saus, di nakman pag-isaman si Kabadaw, tamarurudak itangal daw. Taapay manen aya. Pakarurudam launay aya. Dagita akaaruba, binaybay anda dagiti tarakan da kalding agwalang-walang, inibusdan dagiti masitas kaw. Umisim ka lata. Uray kasta tinapasamak. Anya? Imbis ako sila pamida. Isimam. Kaya-payam ida. Jak nga rod maarami day ka. Jak kayat ti makiplin na say. Ay, Badaw. Ay saus, adamanan dagiti kalding ti kaaruba. Ay, bayam ka nila. Ay saus, ibatanak Badaw. Ibatanak. Di naklapdan kanay ibusandan tinabatbati abulong dagiti masitas kaw. Ay, agtalnaka ka day. Tag-kandidato kantaw kas kagawad. Kitsak, ag-kandidato aktumay kas kapitan. Duata, ag-kandidato ta? Wayne, dakkel itan ti sweldo dagiti opisyal iti barangay. Kit bumak ng tatuyang. Ay, kayat ko ti bumak ng Badaw. Kiti sumait, isu nga isimam amin na masabat maw. Oray kagurgura kita. Ay, katwina, gaya mamida. Tapno adon taw, timang ibutos king ka. Kay sika ngay. Kit kastamot taramida ka. Gaya magmit amin nida. Tapno sigurado ang mga baktan tao. Limabasan ni Marito yang di Twitter sena, Mare. Oray sana lumablabas. Isuntumot lang nakakusilap. Kunak man no nagkapya kayon. Ay na, nauma ako na mangis-isam kan kwa na tatunggal lumabas ang kuskusilap. Uray siyak tupay. Kuskusilapan nak no agsabat kami. Oray ni Kabadong, naglaing mo lang ang kusilap day jay. Agpadpada da nga rud Uwin sanda nga mo ti umisam. Ken saan da nga amaw ti makigayam. Maribanang, miraan man no asino jag paypayapay di tabalasiw ti kalsada? Nimot Marito yan. Ne, asino nga ti paypayapayan nakadata? Duata siguro Ken nakaisam pa yan. Ay kat, isaman tamutan Ay katuwan Talaga adata ti paypayapayan na. Nay, karkar na. Apay nga takala at anagbalew. Payapayan tamutan Chief, itay pa yung agur-uray ta iti pasaheros ditoy. Ngam awan mat mauray ta. Nga raw, awan pa'y buhay na mano ta. Ha, Chief. Apay nga agpaypayapay ni Tata Badong. Ha? Ayan na. Dayjay man o. Ayunan niya. Nakaisam nga agpaypayapay. Apay nga ta. Payapayan tamutan Ay katwa na. Ne. Isuman tamutan. Uray sana ka makaisisam. Umisa maklata. Hihihihi. Ne.
Napintas sa tial daw ni Tata Badong ita ah. Kat no idi kat pulos asan na tayo apampansinan. Ang gamita, pirmi matanti payapay kan isam na. Ay, nabanugak. Nakabanog ang Mike. Nabanugak nga imis isam kan nagpaypayapay. Ah, uray siya nga ron. Hay, nagsakitan da ito'y pangak iti kay isam. Naktanganan da ito'y imak nga agpaypayapay. Ang anusan ta, tuyang. Kasta, ti kandidataw. Dagiti ko kumaray. Oray jak kayat ida nga isaman. Ay kat kapilitan nga imisamak. Taiso pa'y abutos ta. Kit uray da kwarog dita paradaan. Kapilitan. Inisumak mo tayo. Ay, iso asika ti aglutaw. Ha? Apay asyak ngay. Nabambanuga nga raw. Agpada talaeng anabanbanog, tuyang. Agibaon ka pa'y laeng. Sika, ti aglutaw. Agtungtungtung mo't gaya man danana to yang kan antibanang ang kail. Kasjay, saan pa'y mati ko na? Dagijay daman aw. Na. Ay, win. Nagkinkin natawad na pa'y diterwar. Kat numano abulan na sanda nagsarsarita. Wala ta saan akayat ni Marito yang ti makisarita. Ita, kita daw. Nagragsak daw. Anya nga ta ti pagtungtungtungan da. Nagkapya kayo kan ni kumarim atuyan. Wen, inteng. Isumatiin mo na anak ikapya kanyak. Kit nasaya at Itay laeng imasidag kanyak. Kabayatan ti panagwalwalis ko di tarubayan. Nakita nga rod kat mayat ti kakatawaan niya. Anya nga, ti pinagistoryaan niya. Kunana, apadigwan na takano inton madamdama. Partida iti manok. Ay, wun ko nang kumadagos Wen, kunak mate. Ay, nasaya at nagkapya kayon. Narigat ti nakagurgura na ako marina. Imbis a para kada talaang di partyenta manaw. Agdan kami nga ita. Italaang mo da ito, tuyang. Ay, nagrigat mo't gayam ti agkandidato. Italaang anarigat. Ang aminton mga baktan. Bumaknang tan adagos. Mala, ingka nga rod agtiliwon iti manok a partyenta. Kita manday tang aramid mo. Agibaon ka manin ako nakaon. Naa, siyak taglutaw, siyak pa'y timapan mang tilaw. Di ka kadi agrik-reklamaw. Mapankalat ta ka day nadagos. Tainton mga bakta. Saan kan taon ngagtrabaho akasta? Anya ngay nga raw. Para babaon kan tulangay. Ay, da kayo gayam taglutluto iti manok, maray. Katuan maray. Iso nga umayak gumatang iti rikada. Ay, makapabisin ti ilutluto ma. Padigwak pa'y ada maribanang kun kapitan. Aya, katsyak ngay, mate. Ay, padigwan ka mo't amaray. Angam naskan nga agkari ka pa'y kanya. Anyat ikarik ngay. Ibutos naktaw akagawad. Aniya? Ibutos muntumat ni badong ka kas kapitan. Agkandidato kayo adwa? Wan maray. Ay, Ay, iso mo lagaya, makasta launay ti panag-iisam mo, no kasta lumabas ka. nadlaw mo matgaya maray. Kasta unay pa ti panangpayapay mo kanyak no kwa. Wan tapno mga bak kami kin ni badong ka. Aw, anya nga maikarim ka di matlaan nga ibutos na. Wanan Ni badong ko nga. Narigat mo't aday tamare. Kasano nga ni Kapitan, kat iso mati ka partidaw. Saan ka nga rod apad padigkwan? Sige man lang Ay, kasta umay ka padigwan inton madamdama. Agangerak pa iti karniti manaw. Nakulbot ngamin kag. Bakit ngaminan nga upaday gay? Na, sana kitaan iti kasta. Yes, at dan paglud ka. Matiksa kon jerar makabalasang ijay ilay. Nagsapamatan nga da na pasadaam. Imay na kami inikan ni Tata Badong iti kwarta. Anya? Nagiwaras iti kwarta ko naman. Sagsasanga gasot kami ay. Amin kami a driver.
Ang maamom ka din, no apay nga aramidan na tikas takwaraw. Wana, tasiming pwede ni Tata Batang. Sana nakas itisigaw da nakaungungait kan. Agkusila pa kanayon. Ag kandidato dakin ni Marituyang, iso ang nakaisam da kanayon. Ha? Wan, aramidan da ka di mo, day tangawan gap-gapo na. Kastagayam. Kunak no talaga na siming pat da nga agasawa. Maray, at daman-damagan. Ay maray, mabalin ang madamdamakan ton nga agdamag tanay. Madamati pa nagpaypayapay, kun panangis-isem ko kadagiti tattao ang malabsan tay. Day tangarod ti damagak, Maray. Taisem ka nga isem. Saan ka di amaktangan tapangam? Ay, makmaktanganak nga ron maray. Kanday taimam. Kanayon anak ka nga to. Ibabakto inton awan tao. Talaga ka day nga kandidato kayo kan ni Pari Badong? Iso nga ron nga aramidik daytoy maray, tapno mga baka. Ay na, Maray, ibagakken ka. Narigat ti sumrek iti politika. Mayat. Ninto pa'y inteng, marigrigatan. Iso ano siyak ti sika, saan kan nga agkandidato? Ay, badaw. Apay ay adawat ka adawat iti kwarta kanya. Itid ko kadag iti butantays. Anya, Naskin namang tedak. Tapno siyakto ti ibutos dagiti tattao. maibusan ati kwarta ta. Masukatan tumid laeng inton mga bakta. Ay, saus, di mo ibusan ati kwarta ta. Danag mo na ya. Masukatan tao. Iso amang tigkan. Aray, apay asaan ka madanagan? Apay kumaamadanagan. Kita man, nakarelaksak akanayon. Ni Tata Batang. Agkandidaton to kano iti kinakapitan. Agkandidato laeng Nimot na natuyang. Agkandidata o kas kagawan. Jak madanagan. Nas ka na madanagan ka ng agiwarwaras ni Tata Badong iti kwarta. Ay bay ama ibus ti kwartada. Isumat laga makastaon iti panagisam dan ulo mablabas da. Ay nasaya at ba't no umisim-isim dan. Tapno ka no mga bakda. Sa anak ang mabutang kwaraw, taadumot dagiti nasasaya at abanag anda aramidak dito barangay. Iso abay anak laang agkuya ka, tawan dadanagak. Uray, duwada pa'y nga kandidato. Ay, mapanay. Mapanak agiwaras iti kwarta, pare. Anya? Apay, di mo pa'y nadamag. Ngagkandidato ang akas kapitan. Iso asyak tao, ti makalaban mo, pare. Amo, nga kandidato kanta. Manumutan nga iti kwarta na iwaras mo, pare. Apay ko mga agiwarasak iti takwar. Siyak, nakaadu akon, pare. Nakawaras akon, dita paradaan da kwaraw. Aya? Ijay pag-umumungan, nagiti babaya pagchischismisan da dita abagatan. Nawarasang matidan. Ay na. Iso asigurado, ti panangabak ko, pare. Ay balakadan ka laeng Tanay, amumot na bayaga kun kapitan. Anya day ta ibalakan mo, pare. Di mo ibusin day ta kwartam, ta sayang day ta. Igatang yukat iti pagsayaatan nyo, ni Marituyang. Agngaya-ngaya nga ron, pare. Iso adi nakontrain. Day ta kay ti madiking ka. Takayat mo, si kalaeng ti kapitan. Ay, saan mo ta mabalin day ta? Mabalin mo matag kandidato. Uray di ka agastos. At nga ron kwartang agastos ay pare. Na. Kaya't mumut ka day, ngay kan kamot iti kwarta. Anya? Ngam nay, sakto ti butos mo Dua kami, kinituyang ka. Ay, dinakikat. Pagan, adok pa day ta kwartam. Igatang yukit di iti kasapulan yaw. Igat-gatang ko nga ron iti butos, pare. Badaw, Apay manay, ay sus, maibusan di kwarta ta. adupay ti dumaw dawat kanyak iti kwarta. Itad mo amin di urnong ta. Kasanuta nga mga bak no saan ta gumatang iti butas. Hay, nauma akon. Nalugitan apirmay. Nalugi nga ibagbagam. Gastos ta, gastos. Maibusan ti kwarta ta. Kita man ni kapitan. Saan mo't nga gasgastos? Aya, ne.
Nimot pare inting dayay. Papananangay. Ha? Kadwa namot ni Kwaraw. Unya raw. Kundag iti tanod na. Papanantayo nga minan, Jeep. Mapantayo aglinis di ta kalsada. Ay, gaya man niya. Ngam, apay nga aramidan tayo dayta, Jeep. Tapno mga habak tumanan ni uncle ko Mga baktumanan ni Kapitan, Jeep. Nagaduti proyekto na. Adu pa'y tinatultulungan na. Sigurado dayta. Ni Tata Badong. Itad nga itad iti kwarta. Mga bakmat nga ta. Diyak mo Awan samot igatang dan iti bagas da. Ay, kasi damot ano kasta. Marituyang, apay nga yasan ka anak kaisam asumungad. Uray kayat ko ti umisam, jak makaisam maray. Apay ngay, Awanan bagas may, anya, awan meten ti igatang may, ta inwarwaras aminan ni badungkaw. ay sos, kasano day ta ka mabayag pa'y ti eleksyon. Kunak nga raud amapan agpatulong kin ni Kapitan. Ay, iso malagayam adi mo pa yan maingato day ta imam nga agpayapay, akas idey. Ay, pare ba daw? Sika pa tagur-uray kanyak dito yung barangay help. What can I do for you? Ay, umayak agpatulong man pare. Ah, Hawanan ti kwarta mi ganito yang gaw. pulos? Hawanan pare. Naigastos mi mo't amin ay. Ay, dahi takit tikun kunakin ka. Isu nga umayak agpatulong king ka pare. Si kati kapitan. Isu at tulungan na kami na. Ay, Tata Badong! Una ang ngamin ti taraon nyo kininana toyang. Tapno saan kayo nga agbisin? Kundi gastos ka iti panagkampanyam, ngam awan met gayam kwarta. Ala, sige! Diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.